tubasuhuze kandi tubaha ikaze mwe bakunzi bacu ba kigalipress aho muherereye mwese tubasuhuje kandi tubahaye ikaze ku byo tugenda tubagezaho. Iyi ni kigalipress, utarakora subscribe tugushishikariza kuba wayikora hanyuma ujye ugira uruhare rwo gukomeza gukurikirana neza ibyo tugenda tukugezaho. Ibyo tugiye kuba twaganiraho ndagerageza kugenda gake kuko ni bimwe mu byabaye mu mateka ya ruhago yaha mu Rwanda. Ndavuga ku ruhande rwa RAYON Sport ndetse na ekipe ya APR. Ni ukuvuga yuko ubwo duheruka umukino wahuje aya makipe yombi, ni umukino wabaye muri uyu mwaka turimo 2023 ubwo barwaniraga igikombe cya Super Cup. Rero ekipe yajyanye kino gikombe twese turayizi, na yindi ni GASENYI nkuko bakomeje kuyita nk'abafana ba APR FC, akaba ariyo yegukanye kino gikombe. Rero no kuvuga yuko muri iyi minsi itanu igiye kuba yaba kugira ngo dutegereze derby igiye guhuza aya makipe yombi ku ruhande rwa RAYON Sport ndetse na APR FC, tugiye kuba twaribira hamwe byinshi mu mateka bigenda bivugwa kuri derby ikunze kuba yahagarika abantu benshi cyane, maze ubundi bakaza bagakurikirana amakipe yabo bakareba uko bimeze. Ni byinshi rero tuzagenda tuganiraho muri iyi minsi itanu igiye kuba twategerezamo kugira ngo turebe iyi derby zahuza aya makipe yombi, tutitaye ngo ni shampiyona ikomeje kuba yagenda kandi ikiri bubisi, tutitaye ngo kandi n'abastari batari kutwereka ruhago neza muri iyi minsi ubwo bari kugenda bagahura n'aya makipe aciriritse, maze ubundi akabasha kuba yabatsinda mu buryo butunguranye kandi yitwa ko arimo abastari. Ibi nibyo dutegereje, ntago ibi nibyo tugiye kuba twasubiza amaso inyuma ntitubirebeho cyane, ahubwo ubu tugiye kuba twareba kuri iyi derby igiye kuba kuri iki cyumweru tariki 29. Rero turagerageza kugenda turebera hamwe ndetse n'ibyo tugenda tubategura muzagenda mubibona, kandi tugende turebera hamwe kuko mu mateka ese byagenze gute kuri iyi mikino yagiye ihuzwa aya makipe yombi. Rero ni kigalipress, mukomeze mukore subscribe, reka kandi mbanze nduko gato ubundi ngaruke mu kanya. Ekipe ya RAYON Sport rero igiye kuba yakakirwa na ekipe ya APR FC hano kigalipress stade. Munekiriza ko ari stade kandi ureba ko ishobora kuba yaba ntoya cyane ukurikije n'uburyo abafana b'amakipe yombi abakunze kuba bakurikirana amakipe yabo haba ku ruhande rwa RAYON Sport ndetse na APR FC. Nekiriza ko kigalipress stadium izaba ntoya cyane, ariko no kubyihanganira tugategereza amahoro kuko murabizi uburyo bari kugenda havugurura. None kuvuga yuko iyi mikino akenshi mu mikino yagiye ibanza, iyi mikino kunze kuba yakakirwa kuri stade iremera Amahoro, ariko murabizi ko bari kugenda bahavugurura. Reka tube twanategereza nahangaha dutegereze iyi derby ya Kigali izaba kuri tariki 29 z'uku kwezi turimo kwa 10, tugenda twirebera iyi match nziza igenda ihuza aya makipe y'amakeba. No kuvuga yuko ubundi bijya gutangira mu mateka batubwira yuko n'ubundi iyi ekipe ya RAYON Sport ariyo yaje mbere ya APR FC, akaba ari ekipe yakundaga kuba yahangana na ekipe ya Kiyovu Sport, ariko aho baje nabo bazanye umurindi, maze ubundi havaho Kiyovu Sport, ubundi hasigara RAYON Sport ndetse na APR FC. Rero no kuvuga yuko aya makipe yombi ari amakipe ngakunze kuba yahuruza imbaga nyamwinshi ku ruhande cyane cyane ndavuga ku bafana, kandi si ukuvuga yuko atari bo bonyine baba bari mu kibuga gusa, n'umufana wa 12 nawe aba arimo arakora ku ruhande rwe. No kuvuga yuko impande zose ziba zakubise zuzuye, kandi ukabona yuko haba ku ruhande rw'umukinnyi ukinira ekipe ye
ndetse n'umufana uri gufana ekipe ye, bose barakora ku mpande zose. Ndavuga gushyigikira abakinnyi baba bari mu kibuga, kandi ubona ko ari ibintu byiza cyane. Ese twitega iki kuri iki cyumweru tariki 29? Ntabwo tubizi, igihe nicyo kibigena, ndavuga iminota 90 yose, ariko mu mikino yose wagiye ubona, urabona yuko amakipe yombi yagiye agira ishyaka kuko mu gutsinda, haba mu 1995 gutyo 1996 aya makipe agitangira kuba yahura yombi, urabona yuko yazamukanye ishyaka ryinshi cyane, cyane nibutse neza 1996 aribwo Rayon Sport yigoboturaga ekipe ya APR itsinda ibitego bigera kuri 5-2, umukino wabereye regional, ndavuga hano kigalipress stadium, ubu nago ikiri regional. Ni kuvuga yuko ekipe ya Rayon Sport irahiga ndetse na ekipe ya APR igahiga ku ruhande rwayo, kandi n'abafana nabo bakazana imbaraga nyinshi, maze ubundi bakaba abakinnyi nabo mu kibuga, maze ubundi match ikaryoha. Rero kuri uyu wa cyumweru nibwo ekipe ya APR izaba iri kwakira Rayon Sport ku munsi wa 9, niba atari uwa 19, bazaba bari kwakira ekipe ya Rayon Sport mu mukino wa shampiyona, ndavuga Rwanda Premier League, ubwo bazaba bari gukomeza umukino wabo uzaba uri kubahuza kuri iki cyumweru. Rero kuvuga ko nta yandi makuru ari kuvugwa cyane mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ni kuvuga ko ari derby igiye kuba kuri iki cyumweru tariki 29 itegerejwe n'abantu benshi, nubwo muri iyi minsi icyo navuga nuko amakipe yombi ku bafana ntago bishimiye uko bari kugenda bakina, ntago bishimiye uko imibare iri kugenda igaragara y'abatoza. Tugiye no ku ruhande rwa Rayon Sport, ukurikije uburyo Zefani yabashije kuba yavamo, kubera nawe uburyo yabashaga ku managinga discipline yo muri timu muri rusange, byaramunaniye, rero nawe abasha kuba yavamo. Ikindi kandi ku ruhande rwa APR FC, no kuvuga yuko Froge nawe bakomeje kuba bamushinja gutondekanya abakinnyi be ukuntu, bakomeje kuba bamushinja kuba atari kumenya abakinnyi be 11 babanza mu kibuga. Ibyo ni ibintu abafana bari kugenda binumira, bagenda bigaragara mu matangazamakuru agiye atandukanye yaha mu Rwanda. Bitangazamakuru bigiye bitandukanye, abafana bakunze kuba bagaragaza yuko 11 batari kugenda bumvikanaho n'umutoza, ariko umutoza niwe ubirirwamo, umutoza niwe bakorana imyitozo n'abakinnyi be, niwe ubasha kuba yamenya abo abanzamo mu kibuga 11 babanza mu kibuga. Reka dutegereze turebe koko niba ku ruhande rwa Rayon Sport nka Wadiwenda azabasha kuba yagaragaza nawe urwego rwe, kandi akagaragaza ko ekipe kuko yayishurira paka irushanwa rirangiye, ndavuga Rwanda Premier League irangiye akajyana nayo. Ntago tuzi neza niba umutoza agomba kuza, ariko no kuvuga yuko iyi derby irasigara yerekanye urwego rw'abatoza bafite aya makipe yombi, yaba Wade ndetse n'uwo bita Froge, kandi tutajya kuvuga cyane tuvuga yuko ngo tumere nk'abafana, ntabwo twajya kubashinja ko nibo bamarana igihe kinini n'abakinnyi babo, nibo bagomba kumenya abo bagomba kubanza mu kibuga, kuko bakurikije n'imibare yuko bari kugenda babonamo abo baba bari kumwe cyane, ndavuga abakinnyi baba bari kugenda bakurana interinoma. Reka dutegereze turebe kuri iki cyumweru, tunarebe yuko n'abafana wenda bazaba bahari, ukurikije n'uburyo abafana batari kubyishimira nyine, ariko turizera tudashidikanya neza yuko aba bafana bazaba bahari ku munsi wo ku cyumweru tariki 29 z'uku kwezi turimo ku kwa 10. Reka dutegereze rero, akaba ari derby igiye kuba kuri iki cyumweru izahuza aya makipe yombi, natwe tugiye kuba tugenda tureberaho byinshi byagiye bivugwa kuri iyi derby kandi igaragaza
umukinnyi umutoza ndetse n'umufana koko niba ari inyuma y'iyi ekipe, yaba ekipe ya Rayon Sport ndetse na ekipe ya APR FC. Ni byinshi rero tuzagenda turebera hamwe, tureba uko bimeze, tureba uburyo mu mateka byagiye bigenda hagati ya makipe yombi, amakipe ahuruza abantu imbaga nyamwinshi bakaza kuba bayakurikirana. Akaba ari derby tugiye kuba twarebera hamwe muri iki cyumweru, turebera hamwe uko byagiye bigenda mu mateka, tuzagenda tugerageza muzagenda mubibona. Iyi ni kigalipress, reka tube dusubikiye ahangaha. Akaba ari derby ya Rayon Sport tugiye kuba twagenda tugarukaho, kandi mwibutsa gukora subscribe kugira ngo ujye ubasha kuba wabana natwe. Turabashimiye, mukomeze kugubwa neza aho muherereye mwese.